Megblebe mi le dzi yim eye wòdi be miase nu yɔ gɔme eta ŋgɔ be enu bubu aɖeke meli si miadi be mianya wu Yesu si wokla ɖe atitsoga ŋu la o. Eya ta ye wòhiã be nunya ne su mia si ne miatɔ nya edo si ke tutu Yesu va wɔ ɖe nye kple wò ta bena miatrɔ zi ame si ke ya di be miatrɔ zu la. Eya ta ye nunya hiã na mi be miatɔ nu se gbɔgbɔme ƒe nya yawo gɔme. Eya ta kpukui mehe bɔ be kpukui nuka kɔlitɔ ƒe agbalẽ tame kɔlitɔ ƒe agbalẽ gbãtɔ tame ve kpukui adia heyi ɖe ame ewo me wòtɔ na ɣli kpɔ be nyaka gblɔ tsɔ ku ɖe enunya ke hiã na ame siwo katã nye amegbetɔ ke wodi be wòanya Mawu na woƒe agbekpɔkpɔ kple ɖeɖekpɔkpɔ kple enyoname si ke Mawu ŋutɔ tsɔ ɖo da ɖi na mi ame siwo katã le atrɔ zi etɔ le nyateƒe me be wonakpɔ gome le me la be wò hã natɔ kpɔ gome le ma edze be nunya ya ɖe su asi o elabe Mawu ƒe gbɔgbɔ ƒe nunya ye me yewo to ŋlɔ enyanyui siawo na mi nɔvi lɔlɔtɔwo edze be miase nuwo gɔme kito ale bena mi maganɔ mia ɖokuiwo flum ɖa o amen mi maganɔ mia ɖokuiwo flum ɖa o Mawu ye la bena be wodoa hehe ɖe nu o eya ta nya la gblɔ be ɖe ke nunya gblɔm le ame siwo zo blibo la dome ke amenye xexe sia me nunya alo xexe si me dziɖula siwo atsrɔ̃ la tɔ o ke boŋ míegblɔa Mawu ƒe enunya si le ɣaɣla la le nyaɣaɣla me enunya si Mawu ɖo anyi hafi wòɖo xexea me gɔme anyi hena míaƒe ŋutikɔkɔe la o Aƒetɔ Yesu Kristo Mawu nyolo Mawu ye nye Mawu nyateƒe ke boŋ míegblɔa Mawu ƒe nunya si le ɣaɣla la Mawu ƒe nunya la le ɣaɣla ne meɖe sia wò la mate ŋu nye o eya ta mi le gblɔwo na mi be ɖe awɔ nɔviwo Mawu ƒe nya ke le ɣaɣla ɖe le nya ɣaɣla me enunya si Mawu ɖo anyi hafi wòɖo xexea me gɔme anyi hena míaƒe ŋutikɔkɔe la Mawu ɖo dɔ sia da ɖi xoxo hafi wòaɖo xexea me anyi bena yeava ve nye kple wò nu bena yeava xɔ ne mía amegbetɔ siwo ava wɔ elabe edi be míadze si abe etɔ ene ne Mawu mewɔe nene o la mi ma amegbetɔ mele dze si ge gbeɖe o míatɔ mi kpɔ ke xexea me le egbe ɖo togbɔ be Mawu wɔ esia na mi gakea ame geɖewo gba gbɔgblɔ be Mawu meli o eye wotsɔ mɔ bubu lé ye wova sa dzewo wova ɖo gbɔgbɔ barabarawo me ke le agble agbe na wo keŋkeŋkeŋ elabe gbɔgbɔ mawo la menye ɣe wɔ o gake wotrɔ zi ame vɔ̃ɖi le vɔ̃nyenye ta eye Mawu gblɔ be yeatsrɔ̃ ame vɔ̃ɖiwo elabe wogbe Mawu womedi be ɖe eya ta wogblɔ be ɖe awo aleluya benya menye enunya si ke le dziɖula siwo atsrɔ̃ la tɔ o ke boŋ enuka míegblɔa Mawu ƒe enunya si le ɣaɣla la le nyaɣaɣla me nunya si Mawu ɖo anyi hafi wòɖo xexea me gɔme anyi hena míaƒe ŋutikɔkɔe la si xexe sia me dziɖulawo dometɔ aɖeke medze si o elabena ɖewo dze si la anye ne womekla ŋutikɔkɔe ƒe Aƒetɔ la ɖe atitsoga ŋu o ke abe ale si woŋlɔe ɖi ene bena nu siwo ŋku mekpɔ o eye to mese kpɔ o eye womeva ame ƒe edzime kpɔ o la nu siawo Mawu dzra ɖo na ame siwo lɔnɛ la mi le sema nu siawo Mawu dzra ɖo na ame siwo lɔnɛ la ame siwo trɔ gbugbɔ gadzi
yo tso va gbo na Kristo Yesu le nyateƒe me la si wo mega wɔ nouveau la woawo ƒe domenyinye ƒe nya ya enuwo koe la tem se nya ya gɔme elabe xixem ƒe nunya ma se gɔme gbeɖe o ne se gɔme la wo ma kla Kristo ɖe ati ŋu o wo bubo le vɔ wɔm Kristo alo le vɔ wɔm aƒetɔ la ye gake aƒetɔ ŋutɔ nya be ɖe míawo ta ye va ɖo ne wo nye nene la wo ma wɔ vɔe o ɖe nɔvi hɛ ye ta ne ye be mi le nyateƒea gblɔ na mi la ame geɖewo metɔ le gɔme sem o wo le akpa ɖeka to ne mi gbawoe o elabe Mawu ƒe nya la ele teƒe gbɔgbɔ kɔkɔe ɖo kpetsi eye tɔtrɔ mele ŋu o de ko ya la tɔ ɖe ŋu elabe Mawu wɔ klo nɔ be na dze nae elabe Mawu wɔ aɖe ɖe nume nɔ be na ʋui nae de ko na tɔ ɖe ŋu afi avu le agbewo me elabe eya koe nye vuvo ƒe mɔa kple agbe ƒe mɔa xɔxɔ ƒe mɔa lãmesẽ ƒe mɔa dziɖuɖu ƒe mɔa ya do ŋgbe eya ke wɔna ŋgbedodoa dzi eya ta eƒe asinukpɔkpɔ meflo ame hã o eya ta nye kplo ya la mi ɖo le atɔ ɖe Mawu si ke nye Aƒetɔ Yesu Kristo ŋuti na be ɖa miate ŋu kpɔ enu siwo katã ƒe ŋgbedo ɖe miaƒe agbe ŋuti la mi aleluya mi le dzi le xlẽ be nu siwo ŋkume kpɔ o ye ma mi gblɔ ke ye mi ɖe kpukui ame ewua mea egblɔ na mi be ke nu siwo mi kpɔkpɔ o mi me se kpɔ o eye to me se kpɔ o eye wo meva amegbetɔ ƒe dzi me kpɔ o la nu siawo Mawu dzra ɖo ɖe na ame siwo lɔnɛ la ke miawo la Mawu ɖe sia mi to eƒe gbɔgbɔ la dzi elabena gbɔgbɔ la dzroa enuwo katã me kpɔna keŋkeŋ keke Mawu ƒe enu goglowo me ke hã praise the Lord ke miawo la Mawu ɖe sia mi to eƒe gbɔgbɔ la dzi esi ke Mawu ɖe sia mi ye gblɔ mi le na mi ya to eƒe gbɔgbɔ la dzi enunya ke hlɔ ɖo ame geɖe ye ta ye Biblia gblɔ be o yeƒe dukɔa le tsɔtsrɔ̃ le nu manyamanya ta le si madzemadze ta vɔ esia Mawu ɖe sia mi wo ya be ɖe miate ŋu agblɔe na mi ne mi to gblɔe na mi vɔ kabe miatɔ mi gbe be o yewo mate ŋu atɔ ɖe nya ya ŋuti o elabe yewo nye nunyalawo tɔ wu Mawu la ke míawo mi gblɔe na mi vɔ tɔtrɔ ma nɔ ŋuti le Mawu ƒe ŋkume o elabe yeƒe gbɔgbɔe ɖe fia mi leke tutu wòle ɖo eya ta ya Aƒetɔ aɖo kpe dzi na mi nenema aleluya ke míawo la Mawu ɖe fia mi to eƒe gbɔgbɔ la dzi elabena gbɔgbɔ la dzroa nuwo katã me kpɔna keke Mawu ƒe enu goglowo me ke aleluya nɔvi lɔlɔtɔwo edze be miase nu siawo gɔme nyuie ne miate ŋu anɔ agbe ɖe nu le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me miayi dzi zaɖea ye dzi ko mi le yiyim be miake ɖe enyateƒea ŋuti miase gɔme nyuie ɖe bena ɖe ame ɖeke meganye na le kristotɔ be nye nuvɔwɔla o elabe Biblia gblɔ be na Mawu mesia enuvɔwɔlawo ƒe gbedodoɖawo o